chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Vana Hming Ziak ti kan zir ho le dona he thu hingen na kan don khani a thakhate move lai chu aliam to hial ome kan hati chok thei chawa lalpanen kanin pol na atana kan lukmang tangkai le theu don nia chanchin tha luka ziak bung som chang som ni thu hilo ngai thla ila nima sela ram huaite in thu in an omawang hian lom su Vana in Hming Ziak ania wangin lom zok ro ati a lalpana thu malsom ro se amen nun na bu ti hi Bible chuang nge ani a tu te emo phuat chop ani lawa adam lai nge yala li so soi kan chiar chu chia kha a source kan mu na masaber ani a adam lai nge ya soi ani chumi nuwa chuan cross a kheng betin athia khana an zala ni thumni alo thole a chu a tho le na chuan chu a tho le nuwa chuan vana lak chhovina oma chumi nuwa chuan johana hena lali so hi ain lar le a chu ain lar na chuan nun na bu chung chang hi a hril le boka chu wangin nun na bu thu hi thubel chian dol le rin tla takani ti hi ipom mia phot mai te ang nun na bu kan ti hi vana le khabu pakhat Isu Krista lal le chandam tu pom tu le nei tu mi fil Krista fel na pek te Hming zia na buani a hetiang deu chia hian Bible pon lam le khabu then khat eno ka bung somriat pakhat chang lia te le jubilee bung som thum chang som ni pania te Testament of Levi bunga chang lia te le heng bua te hianin nun na bu king le lam chiat na bu ti hi achuang ve bok ani Bible zirna chuan pathian ma a mitin te hi kan la kun vek don a ro rel sakin kan la om vek don ti hi achianga Hebrai bung ko chang som ni pasri kan en phei chuanin tin mi hringtan voi khat thi ruat ani a chumi nuwa chuan ro rel na a omang ti in kan mukul bok ani pola po in rombong ni chang ruka pathian chuan mitin an thil tiang zelin a rel sakang ti min hril boka tin midang dai johana po in ain lar na muwa khan heti hian ziak ro ti ang zela chunglam tirin a ziaka in thil ti ang zelin ka pe thewang che uti hi lalpan johana hena khan ziak ro alo ti bokani heng thu te hi hun to bro rel huna kan din mun tur ti chiang turin tuna hian min zirtira min fui tharle ani lali suana zirtir te pathian ram chanchin thar thil tura atir chuan nu khan rongbol na hlo tling tak nei na lo kir le hloma lali su minga pen chuak na na chuanin athil ti theina thuamin thil makte po anvati ve ani an zirtir tu lali su bola an lo kir le chuan report anan pe sapa nuam pon tia an lom boka an rinak nak mayani nima sela lali suan amingin thil makte chu anti fo dona anti zel dona a aya poimo le lom chan tur lian zok ako mu chu an Hming Vana Ziak ania wanga lom tura a hril na thu hiani van thlenglo thuak rin na te van thlenglo ram huai te ang rin na lekte van thlenglo rongbola tal ha te lalpa imingin damlo te kan ti dama ram huai te kan hot chuaka ti tur testimony nei si ma se vani na khiat silo nun na buat ming chuang silo te kha anom don ti lali suan asui hi beng sika ngai tua atul ta le mai kan ram nun hi enila tharau thiang lim har na te hi kan phu ta lovem ni kan nun na sual te te kan ngai mo lo te hi chunglam hi na ngai mo sia ma ni kan in ngai dam zel na hian tharau thiang lim achet hi silawa chuwang chuan voina hian nun na bu kan Hming Ziakin a omem ti hi beng sika kan ngai tu tharle atul ta le ani thupan bung som ni chang som panga hian tu Hming po nun na bua ziak an mu lo chuan mei dila an pai boka ti in johana hian Krista in lar nakal tlangin alo muani hen nun na bu hian dik takin leila matanga chung lam van pathian tharawa zom tu apiang te Hming an lo ziak zela chuta Hming Ziak te chu leya
chapin room fo ma ila nakina kan eng ala thol do na ni ti in pathian thu chuan min ril ani lalpa ro pui ro se ring tu te ta na hlo tlin na te na sang ber tur chu worldly standard kan ti khovel te na ni lovin heavenly standard van lam te na ni zel sela heleya in ro pui din te aram zau tak nei te haram tam tak nei te lal thut khe nga thut te a sarkar na siam te zir thiam na sang tak nei te le lir thei chang kang chok thar nei zel te khatin hlo sang bi le sing bi le noi bi lak lu heu te ain vana kan hming ziaka da tura tharau lama hlo tlin na I so nei tu tak tak le rin na ngeta ama von tu kan ni na hi kan hlo thlin na te nan I hmang to ang u ani lo chuan khovel hi zong rei kan dam don si lova kan dam chung nia po kan hlim zo chuang lawang tukina hian hei hi in zot te ang NRG kan nei do bolem le kan reason ka te hi dikem henga te hian thanem kan ngai te lul nen hian nun na buwa kan hming chuang tur hian thanem kan ngai tok lova ko ran member ni ring chung te hian Sunday school atangial po kan hming kan ziak pe lo ani chuan mi in kha da le that chia te ta na Vana hming ziak chu a har viau mai thei a thei lo chu ani lowanga lali suan mi hausa te tan van rama lu chu a har hle anga ti ang deuh kha ani lo thei lo engkim khovel thil te manga a hlut na te hi ti suala ol thina kan hnol fo I suwa ma kan kun huna nun na buwa kan hming an lo zong ve anga kan hming chuta chuan a chuang tak takangem kein khom ve thina lom thilpek te po ka pe ve thina lom kan natlang ve thina lom nima sela Vana khian ka hming hi ziakena om tak takangem ti hingum takin lawin zot te ang chuta chuan kan ti tur tam tak thil thar ti ngai te po alo chuak mai thesin lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen I tong trayang u lalpa kan pathian sungnung bermin mangai tu tukina hian thu cha poimo tak mai Vana hming ziak ti in I thu cha minute riat kan lo pong chuak le ta he thu cha hi ngai thaphak zong te tan mal som la heng zo na te hian keima ni mi mal nun theu te lalpa min council sela a zo na mang hianin kan nuna nangin thu sein keima ni din mun dik tak kadin riat chu thei nan le himna Krista bel na chang kan riat zel thei na turin he devotion toy te hi kan tan mal so mang che min chandam tu kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nuam le vek ule